사랑을 했다 물론 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 것만 궁금한 됐다 내 사랑했다 우리가 만날라 지켜지고 우리가 많이 커지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠 괜찮지만은 않아 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제에도 내 내일이 없다는 건 아프긴 해도 또 그렇음 상처가 더 나니까 너 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 너 사랑하면서 가끔씩 떠오르는 기억 하나 그가 있다면 그거가 사랑했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 것만 그거면 됐다 내 사랑했다 우리가 만든 love 말이여 이젠 조명이 가지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠 거꾸리 사이사이가 지릿지릿한 눈길 나 사랑받고 있음으로 와가던 눈빛 저기에 나와서 지금 한 사람이었다 넌 사랑하면서 가끔씩 떠오르기야 그 안에 네가 있다면 그다음은 충분해 사랑은 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 겨만 그거면 됐다 널 사랑했다 사라지서 그립지만 그리워하지 않으려 해 아주 영원 따스한 그날은 나를 기억할게 우리가 만든 love 시나리오 영원히 가지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 우리 아빠도 우습게 짓도록 했어 미친 듯이 사랑했고 우린 이 정도면 됐어 사랑을 했다 우리가 만나 그거면 됐다 너 사랑했다 Paus dulu yo. Jangan lupa. Yo. Oh, jelly. oh iya Anjir. Masuk, Pak. Masuk. Anjing. Maju. Sini lagi tuh nggak kelihatan. Blackpink. Aye. Blackpink. 착한 얼굴에 그러지 못한 태도 간절히 몸에서 가려진 볼륨 다른 배로 하는 남자는 굳이 눈치 Black 하면 big 우린 예쁜 작은 셀프릭스 나는 배지 나는 배기 나는 배지 눈 높인 꼭대기 문 많아 물고기 좀 더 깨 난 덕시 유혹해 I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남자처럼 착한 척을 못하니까 지게 웃어주는 거는 왜 난 거야 아직은 잘 모르겠지 그는 원한형 that's me 나 부부도 싶어해 만만 그 난 안 했다면 나 왜 될까다
아예 아예. Aku suka kamu. Blackpink for West Sakari. Tongsan namu sama kegeruan ni nocilkan tidak aibari. Notang kini kita mau kecil dan juga betul beri ada band. Bahkan pada betul mana harga cuma terkado pada ada band. 그만 생각해 흔한 남들처럼 막아 너를 못하니까 그렇지만 지게 웃어주는 건 위한 거야. 아직은 저 모르겠지. 굳이 원하면 that's me. 넌 보보다 싶어래. 만나고 원한다면 wait till wait. Hit you with that do 아예 아예. Hit you with that do 아예 아예. What you gonna do when I come through it that What you gonna do? Don't is it 뜨거워 like fire 뜨거워 like fire anjing pales anjing Abe Do what? Blackpink hey Blackpink 아예 뜨거워 like fire Hit you with that Pausnya lupa, jangan lupa di pause dulu. Ayo, siap. Yo lanjut yo. Yo lanjut yo. Yeah. Come on be my love, baby. Come on be my love, baby. 몽환이 있어서 막 고민해. 근데가 진짜 잘하는 짓인지. 뭐 어때? No 만지게 무작정 인사할까 낮은 때와 적지로 적게도 지울까 Yeah No 지구니야 내게는 너니까 있잖아 Love story 하지마 진짜는 정말 소리치 이상하게 생각했다 인간스러운 수많았으니까 My shake 지기 싫어 My shake 밤처럼 난 기다려 나는 배려받고 Go! 쿨! No 누구만이 뜨거워 있잖아 스타일에 놓치면 후회하지 몰라 좀만 더 여길래 더는 멍설하지 마 이상하게 어떻게도 어쩔 수 없어 발사니까 난 shake it 되게 싫어 shake it 아무처럼 아니더라도 너는 많은 걸 바라는 네가 막으면 된다고 나가보지 시작고 보고 싶지 않아 빨리 부르으니까 너도 나 원하게 될 거야 난 사랑하게 될걸 너는 지금 나는 Oh yeah 하지마 먼저 다가가 하지마 소리지마 Be my love Come baby 이상하게 생각해도 이런 사람 그 바랐으니까 누가만 새끈 되게 싫어 새끈 oh yeah 밤처럼 기다려 난 바라바라
paus ya. Panci, paus. Hati ini tak mungkin, jiwa ini tak mungkin bertahan lagi dengan setiap perlakuanmu kepadaku. Hanya satu pintaku, agar kau cintaiku sepenuh hati. Setiap ku mencintai dirimu. Ketika sudah cukup untuk selamanya, diriku dipermainkan, diriku aku tak mau lagi. Oh baby baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Baby baby cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, Karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu kembali seperti yang dulu. Ayo tahu ini apa? Mana? Janji manis tulus diriku mencintaiku sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu. Kau takkan pernah bisa mengerti apa yang selalu ada di benakku, dan aku pernah mau untuk mengerti. ketika sudah cukup untuk selamanya. Diriku dipermainkan darimu, aku tak mau lagi. Anjing, tapi tak sedikit hatimu kutuakan. Buat diriku janjimu tak kulupakan. Buat diriku. Lady, you're crazy. Hey baby, I need you lady. Cukuplah sudah antara aku dengan dirimu. Mungkin di sana dengan diriku mendesak. Baby baby cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, Karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Baby, baby cukup sudah. Belum. Karena aku dengan dirimu. Karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Nah ini goblok. Seperti yang dulu. Belum anjing. Mana anjing. Karena aku bisa mulai diriku hati seperti yang dulu. Anjing ini. Just break bro. Ada yang salto, anjing ada yang salto. Ayo salto. Yo, what's up? Yo. EXO. Yo, paus. Yo. Udah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Kita dulu ini habis ngapain? Kasama karaoke sama AA. Dan special guest for today episode hari ini mendatangkan sebuah bintang tamu. The Squad Mana Suaranya for Api Sugo. akhirnya saya sebagai fansite-nya Apoy Wali bisa datang ke sini ya. Kebetulan memang saya bekerja di situ di bidang itu. Gimana perasaan Gus? Selama saya mengikuti Apoy Wali sih saya cukup religius ya. Waduh. Iya. Jeremy Teti. Ya. Jeremy Teti. Oh, jadi hari malam ini kita akan Yo. Jadi di sini Alpi alhamdulillah bisa mampir ke sini ya. Betul. Ikut. Bukannya kita yang mampir ke sana. Sorry kesini sana di mana hatiku sana.
Rugi kan? Mampus. Dia penasaran. Saya penasaran bagaimana. Wah, kayaknya asik nih karaoke bareng. Ternyata setelah suasananya di sini cukup menyesal. Mama. Saya pikir Excel, wah ber-AC dong, pasti dong. Ternyata setelah sini, wow. AC-nya ada 3. Tapi gak jelas semua. Mantap. Pokoknya makasih di episode kedua ini. Hatur nuhun pisan kasadayana nu tos nonton ieu TikTok nya Sampai habis. Pokoknya nonton tepi ka tamat, ulah di skip. Lebok sakoplok. Nyeri cili getihan tah cili. Nanah. Sampai berjumpa di Kasama. Selanjutnya. Karaoke sama AA. Oh ya, lagi. Ulang. Kasama. Karaoke sama AA. Selanjutnya. Bye-bye. Ya. Makasih, Pak. Siap. Terima kasih semua. Sampai bertemu di event-event selanjutnya. Event Gunawan. Hai. Jordi Onsu. Udah. Cari angin. Itu pause lah. Cari angin. Cik kemana kategori? Kod spes kategori.